هیچ رونیا ریامنه ساغر انتقا نامر شاهید نامره دوی روژه ده 19 تیمه جاره که لروژانه کردستان کردستان هات دست بکرد لپارچه کی ولات جاره که لشکر ما شروان ما به هیز خان بچه که خان پارستان گلی خود کرد دفن ظلم سال یا رژیم بعث گند و باجار خود رزگار کرد بوی چنده امیرو بیراینا به روژه به دره لسویسرا پیروز دکن روژه که هر سال أنا بروح جان بالخشي سرفرازي أنا ببيئنا رجع بهاد شنو بيا فصالكم لهر ولاتك هر فرشك ولاتك فهم رجع بهاد دي جاري كيف كل ولاتنا شروان الجن جاري كيف كل ولاتنا زمان كردي جاري كيف كل ولاتنا شرش بهاد بكارين كل كاري أنا جبن زورا رجيمة فحص ترور فحص بلي عبدس برنامج خبرك كورس أجوار بيجن نونر الميل سياسي يفارتي ميرو جواهير رجلادي باكور سازي جواكيوي كاربن كام أفكر لفيدر البيشامة موازاوات لكن دسبك لسر تحني همين نونر الفارتي ما ميرو جلاد يباشور يباكور يكل سويسرا جيان لكن دسبك ما دعوات لكن بسرعة به گروپ میں جدا جدا جبابر کردستان و روجاوای کردستان و باشتر روجلات کردستان و سرانان پیشکش بکن داوی نه آخاطر هذا و امه هبرا قارنا کی گمبا آماده کیا قارنا فرمان برنامه دلی و به آوایی جرب نزدیک میکروفون بدم میوان بعد वो कमिटा आमादाकार علي عمر از آخرین بلا او دفعه بکن و داره بده میوان پر یه حاضر گله می‌برم. سریده نابری حسنا پیاده هم کمیته آمدکار تابی هم خیراتنا گله خودی هم بجن بین سر و سر چابا تابی شورش 14 تیرمه 19 تیرمه تابی شورش که جواکیه جبو به کشی بسری ده جبو پرزباهیا و شاهیه هم ده دسته که مالبات خواه شهیدا دایی کباب شهیدا هم به روژه پیروز دیگه تمام دمه ده هم به روژه لحمو حوال خواه که پارچک جان خواه دایی یکو ایرو بینه شهید من زندی حوال من بریندار تا به هم به روژه لوا پیروز دیگه دیسا همو شروان ما یپجه قصده یکو ایرو حتی فیده قیدشی کل ولات ما روژابای کردستانی کو پارستانا دستکفتین روژابای کردستانی کن تا بیان به روژه لوها بالاجی پیروز دکن تمام دمیده برخوادانا گلی ما یکو 15 سال کل برخواد حتی به ساعتی کو کدا 14 سالات پاریزی عملوی گلی خوشی به روژه پیروز دیگه هوانه میشم تا به شورش 19 تیرمه امش کدی به تعریفه که بنده دویگیم حال سیاسی ده، حال جواکی ده، حال عسکری ده، حال دیپلماسی ده تا به تاریخ اکبری خودش به تاریخشی هیدی مسیون آوه
دبا بارا گل ما بارا روشنبیر ما کو بکار بن به تاریخ بی دیرو که برنگه که زانستی بخن مال جواکی جبو به که جی شورش 19 تیرمه قاسی روژاوایی بو تابیم دبینن ایرو جی یکش دستکفتیه و یکش روژه و هم فتکنه در که دیسانه هر چار پارچه کردستانه ایرو صرفه دکه همه به پیروز بایی پردور پیروز بگید شورش روژاوای کردستان هر چار پارچه کردستان بدل مازن دا فدکاری مازن دا هم که حالی گلی مدد حالی چوانا داد حالی شنا داد هر حالی داد گلی ما پارچه دیده بیبار نما گلی مال اوروپاش برپاتانا گلی مال اوروپا سلاف دکن و روژاوای کردستان به مشو میتیگی خواه به جواتن خواه به ترلیبین خواه روژاوای کردستان تنه نهشت جبو به که جی سر ناوی رخصنا پیده شورش روژاوای کردستان میراسه که مازن پای خوده هشت تنه وظیفه ما هوا که هم بکار بل واد از کفتیا در روژه ایلو ده ده قوناقه که چاره سریه ده که هم بکار بل بپاریز جبو به که جی هم بشن من همیش سر و سر چاباتن شورش 19 دیگه همیش کا پیروز بید من سر و سر چابات gelek spas ku brez Ali Omar nere Partiyete Demokratik TR'de brez Rıstı Hacı nere Yekiten İçtimai Kurdistan yöneti. سپاس الله. یشکی بخیراتنی همو آمادگانی برای زدم و بناوی نامندی سویسرا هیئت اجتماعی کردستان زندان سیاسی کانی کردستان بخشی باشور پیروزبایی که گرمی روی برای زو همو بامان کم در روزهای کردستان مگونی برزراکتی امیاد پیروز و اینو هیئت اجتماعی کردستان و وقت ناسنامه هیئت اجتماعی کردستان همیشه و هرگز پشت پناهی همو شورشکانی آزادی خوازی کردستانی لحظه پارتی کردستان و همیشه و هرگز پشت پناهی همو خبرگیر و توشریکی کردین در لحظه پارتی کردستان دوباره من بونه پیروزه و پیروزگاه جگرم تانده کم دیوای سکم تام با خوازم و همیشه و هرگز هیئت اجتماعی کردستان ها پیمان او سوزی خباتی ایویا خباتی او بزرگری هزاران سلاو لجانی پاکی شربانانی یپجو یپگران هزار سلاو لجانی هزی پیشمگی کردستان شهیدانی هزی پیشمگی کردستان لحظه پارتی کردستان هزار سلاو لجانی پاکی گریلا هزاران سلاو لجانی پاکی کشوران سنگری خباتی کشوران لحظه پارتی Gelek spas ku nere Yekiten İçtimai Kurdistan Şifaşuri Kurdistan brez Hakim heyeti nere Partiye Jiyan Azada Kurdistan Rojilate Kurdistan Kurdistan netiya ve है kerem ke brez سلاو الرئيس سري خوتشمين بو همه او کسین روژاوای کردستان دا کد دای شهید دای و تبلیغ شورشی بی جهر چار پارچه کردستانه سری خوب بوا چمینی و امی ریگا و بردوام بکنیم امی وی سوزگره شورش روژاوای کردستان شورش گله گرینگ بی جبر ویجی در روشحالات کردستان جی ایلام جی مهاباد جی کرمانشاه جی ماکو خلق شور شهید بی دی کساتیا ریزان جاوید دا و خلق مهابات بی یه چارچرا بی نبی قاضی محمد بی هم صلابات همه شهید روشحالات کردستان و همه شهید و شورش روژاوای کردستان شهید بی هم کن و همه ویره که بردوام کن پیام شورش روژاوای کردستان او کو هم خوب پارزی ام یکتیا خواه بکن از خازن بیده میده که نها امسال بگر شورش روژاوای کردستان گیرین دقت و بودی شکل را کشن
حکومت فاشیست ایرانه به اعدام کردن کردا راضی نبیدن. هرشی گلیمت کتن روجاوات کردستانه، هرشی باشور کردستانه کتن، دوا دم چوی داجی، 4 شهید چه بین گریلاین فجاد لباجر مهاباد. نزیکی نه شهیدین حزب دموکرات کردستان ایران چه بین باجر پیرانشهر. و بری روجا بری نهاجی 11 شهید کمالا شورشگر چه بین روشالات کردستان باجر سلیمانی نزیکی سلیمانی. ام هرشت کمالا اسلامی بولسر گلی کد شرمزاد کن. ام به حکومت فاشیست بتندی شرمزاد کن لتشت مت دخواستن ام همه کرد هر 4-5 کردستانه نسر دیگر یک بین یک هلویز بین دیجی کمالا اسلامی ببین یک هلویز هم لأوروپا هم لنافو و هم داخاز الهیزت روشالات کردستانی و هیزت هر 4-5 کردستان کن ایکتیا خوچه کن. اگر هم ایکتیا خوچه نکن همه لاواز ببین همه جناب بچین. جبویجی پیاما شورش را روجاوای کردستان گردنه بر خدانه بیگ نبونه. جبویجی ام جاره کادی سری خوب و شهید چمینین ام جاره کادی کمارا اسلامی و فاشیست شرمزار کن و جاره کادی صلاح و رزم جبو کوبانه نابندا بر خدانا روجاوای کردستان صلاح و رزم و هیوی دارن کلمه اوروپا تشتکی گلکی گرین سرمایه حوالان ام نوستین ام ماندی نبین شورش ام نهادین یا لبر جیان بگین و بخوب جین ام هادین یا ام دیگر شورش ها خوبین دیگر شهیدت خوبین روشه که زیتر ولات ما آزاد بید ام بگرین یا ولات خوب جبوه جین ام لازمه بردوامین سر کشان خو شهیدت خوبین نامه بجید شورش ها روجاوای کردستان بجید گله کرد بجید ایکتیا گله کرد Gelek spas mukteres hakim hepsi günleri Partici Azad Kurdistan Rojat Kurdistan na Brest Azad Khabar günleri Partiya Sazmani Khabati Kurdistan o meraya peyam afar teşkil Parezan amadevaniyeja zor spas bu bagêşteketano amadebûntan vera derê li rastî de Avrupûnî em wekû hêzekî Rojhilatê Kurdistan başûrê Kurdistan newbûne pîroze de wateyê girtûyiyek rêzî Kurdekê hene. Hekîna her wek hekîm amajeyê pêkir em li mawê heftê di avlên der roj şahîdî şehîdbûnî polek têkoşer û şoreşger bi navê Girîla û bi navê pêşmerge bûyîn li Rojhilatê Kurdistan. Ew amadebûnê me sermêlerî ew ye ke em bê ciyawazî navçeyî bîr dekînewa. Bê ewê ke bîr li we bikînewa xelkî kamek li beşikanê Kurdistanê lêrên ka bisermênin ke em ê Kurd yekîn. Hatûyîn wek Sazmanê Xebatê Kurdistanê Êran lêre de pîrozbayî xweman arastê bi rêzanê Partî Yekîtî Demokrat pêde bikên û pîrozbayî xweman arasta bikên û serexweşî û sersaxî li bilemalê ew şehîdane bikên ki bo gêştnî û azadî û bo têkoşanê û azadiyeke jiyanan vextkirdowa bejdar bîn. Lêre de rastî ew digihînin ke em dîsan lêre de pêwîst e biڵێn her wek bi zarawê Kirmancî diڵin heta em nebîne yek em biçîn yek bi yek. Boya pêwîst e bo rêzgirtin li xwênî pakî şehîdan û hawsozbûn lەgەڵ dayik û kesûkarî şehîdan em bi ciyawazî bîrî berpiskî hîzbayetî bîr li bûnî neteweyîman bikînewa. Dîsan pîrozbayî xweman arastê bi rêzanê pêde û sercem birayan û xwişkanman li Rojavayê Kurdistan dikirin bo bûne pîrozewa. Zor spas. Gelek spas bu kat Azad Khabar günleri Sazmani Kurdistan Niha Feriz Ali Şimşek günleri Civaka Demokrata Kurdistan li Swîsra bare اجي هبارك شسرات بكم خيرات طبعا بكم جبالكو بدي رجاء في دوز بدي رجاء كريم بدي لها نجاح مكتوب
لێ دەیاژی سەری دەبێژم هاتنامەی بێ دەرێ تام نەبدرێنێ گەلیەوە هەژمارامە کۆمبوونامەی دەبێ دەرێ قەس تێر ناکە ji ber ku di dema îroyîn de heva pişt şopînin rojhilata navî ser û binê hev dibin. Rojhilata navî ne îro ev 20 sal 30 sal berê de ji nû ve dîzaynkirina rojhilata navî bi rojeva hêzên navnetebek û dinyayê dîzayn dikin di rojeva wan de o bi metode cuda êriş li ser rojhilata navî tên di navenda rojhilata navî de jî Kurdistanê axa Kurda heye Sibêro salvegera Lozanê ku 103 sal 104 sal berê qedera Kurda li Lozanê bi hewakî kirasê ê bindestiyê xwên mirinê li wan aslandin wan hat kirin Kurda ji wê dîro heta berî wê derxwe ji serdana Şeyh Mahmudê Berzencî dest pê dike heya Bedirxaniya, heya Agirî, heya Şeyh Saîd, Zîlan, Dêrsê, Mihabar, berxwedana Barzaniya a ku li başûrê Kurdistanê banan gişt di nav hevdû de nîqaşkirina wê û meriv li ser lêkolî bike bêguman bi saeta wê baş û bilê ez xwazim bînim tê derê şoreşa Rojava tamamê wan bê dîroka girîng dîroka qedîm û hêdiyê pir mezin li civaka me Rojava bar ez vêya jî bêjim yanî dibe ku îro encam nebdirême be li gor me xwest li gor me hêdî dike negiya qonaqê lê ev yek ji bo çi ye em lazim e vêyekê bibînin ku îro li vê derê car bin tevî ba tiştê bûye qewmiye bi seda bi hezara însanê me li vê derê kom bibûne me ji bo pêşerojê êrişê pêşerojê mimkün e bi ser axa Kurdistanê vê me tifaq û yekîtiya xwe xurt bikirana wê bibûne bindiha û herojê ew hêdiyê sed sala û hêdiyê pêncî milyon Kurd mesela 2 milyon Kurdê Rojava bar kirin me got derîja ji binî derên û wan hêdiyê me yî mezin pêk bînin û li gor daxwaza me li gor tiştê ku em dixwazin vê şoreşê bidîn encam e tifaq û yekîtiya me dava ku hebûna dava ku pêk hatana dîrokê de hevalê me vê derê giş dizanin giş di nava vê pêvajoyê de jiyan kirin kesî ku emrê wan navîje vê tiştî tune li vê derê bala xwe bidin berxwedana Kobanê ku Bakurê Kurdistanê ralebûna ser piya ser û ber de û pêşmerge çû wê derê cara yekemîn li kebînê şer de ew jî alîkariya Kobanê kir cara yekemîn tifaqa Kurda li ser wê yekê bû yek Kurd bi ser ketin geliya wara ez vê çaxê li Bakurê Kurdistanê bûm em li hudûdê Kobanê bûm bawer bikin hevalê me vê derê kesê ku li Bakurê Kurdistanê em ji wan bên Qorûcî Ceş ya jî alîkirê dewletê ê ku çek rakiribin li hember hereketa azadiyê şer dikin ew bi xwe bîne hatibûn wê derê temaşe dikirin dilê wan vê dixist ji ber ku Kurd bû ev tifaq û yekîtî serkeftin bi xwe ranî ji ber ku barê Rojavayê Kurdistanê di dilî de bû ew hejmar ew hêz ew quwe têra encamkirtina vê yekê nekir di vê haliya ku êrişî dijwar bi ser Rojavayê Kurdistanê da ser û ber de gelê me tamamê
تمام کردستان باشور باکور اوپا روجاوا روجا herkes رابو سر خواه او ایریشات تشتی کدهات پیلان کرن تشتی دهات پیلان ساز کرن ام بیا بیشن یعنی قبر سر قبر وی نشتن وی تو تشتی دسته کردار نمانا وی مرحله سکنا ویجی اتفاق و یکیتی و براپرینا کردار تمام دنیای ev yek çi nişanî mette di demê qismî ku aramî hebe an jî herkes ji me mala xwe rûniştiye û hevala got Rojhilatê Kurdistanê êrişê dijwar bi ser civakê me bi ser gelê me de yanî evî tiştê hanê gelo ne pirsgirêka me lazim em li hember derneyên lazim em li hember neyên kêreka hebû em li hember van êrişê bêbext ê li ser gelê me ser rêxistinê Kurda ê ku di ber xwe din li Rojhilatê Kurdistanê tamamê Kurda lazim e bêşîne lazim em bê kêreka hebû di her demê de em sar nekin gelê Davak em sar bikin em bicemidînin em her yek li mala xwe rûnên evan êrişê hane roja ku êrîş roja ku wan êrişê bêbextê berderî aha em rabû ser dida wê çavê xwska ku yani ana gelek derdor piştî bak yerê bûne qewmî ne dibêjin heta rexne dikin yani dibêjin Rojavayê Kurdistanê işte hereketa azadiyê em bêjin em bêjin kesê ku ji navê hatin çûn wê derê çûn em bêjin kedin nava têkoşînê şer kirin û di ber xwe dan û çima hatin wê derê heta dibe gerek ji vir herin ez dibêjim na xwska ku deh qatî wî xwska ku pêşmerge jî çûne û xwska ku Rojhilatê Kurdistanê hêzê wê jî çûne û xwska ku me hêza xwe derê çarqat pêncqat dehqat bikirana û vê êrişa vê kavliyê bi ser me de hat ku me bidîtana me karibûna vê tifaq û yekîtiya netewî ku li ser esasê ji bo pêşa Kurdistanê berxwedanek tê kirin me wê hêza xwe karibûn tê ketana pêşa wan êrişê bêbext ên ser Rojavayê Kurdistanê vê taviyê bi ser dihatin me karibû pêşwazî bikiran îro jî car bin ev lîstik û ev helwestê dewletê dagirker dewletê ku Rojhilata navîn dixwazin biberîn tê xindin xingeha xwe hê jî domin gelê xwe ne qediye lazim e em vê rastiyê bibînin em li mala xwe wekayê demê berê rihet herkes razên roja ku sibê ro em bêjin li Rojhilatê Kurdistanê şer bûr bû û êrişê dijwar bi ser gelê me dihatin qatiyan çêbûn em ê hê wê rojê derê em ê hê wê rojê li bêyekê xwedî derê ew wê rojê wê dereng be wek mesela Rojava biraz dereng nebîne gelek tişt hene merek dare bêje ji ber ku wexta me jî zêde tune û dilsoziya hevalê me hatine vê derê ê ku bi şoreşa Rojava û bi bederê mezin bi hevalê me ku li wê derê canê xwe dan şehîd ketin di bera xwe Kurdistanê de em dişa rêzdarî em silav dikin rêzdariya we dilsoziya wê bi vê şoreşê û wa bederê mezin de û baxa Kurdistanê jî silav dikin car bi xêratina we dikin mala we bişaxin Gerek sas bu Berez Halî Şîvşek Ewlerê Civaka Demokrata Kurdistan Swîsra. Bunlara îro mêvanek
تصادف يو ستيو بو ميغانا ما جي اوروبا جي براني بلجيكا ولاتي دي اوروبا تمينه نجي باقرا داغي منرا برسا اكاديميا جينولوجي اوروبا. سپاس. از سری دا کلاتنا ما دکم. راستی از گلکی که خوشم و بنا ودامه روزی که مثال پیروز دام. جبو من گلی کردستان بتنه نه، جبو روزاوا بتنه نه، جبو تبایی مروبایی راستی روزی که پیروزه. جبو ویجی از برزداری از شهيد رباي كردستانية بدلن جراندان بحزاران وشهيد مي دهمان دمدا انترناسيوناليست جي لروجاوي كردستانية جهر شوالي آلي جيهانية وقهان بروجاوي بدوي شهيد كتن ازمان جي بگيركنم هنه كلين ديروكي هنا كلين دلي كي گرنگ باستي هم دمابوري هم نها هم دمي پیش دو خدا دهبينه ام دکارم ریزن شورش روجاوی کردستانه کلی کی وصایا بتنیا شورشی کی روجاوانی نه شورشی کی کردستانیا شورشی کی مروانیا شورش جنا و دهمان دمدا هیویه که راسی دمی کی دا کو دنیا دنوا کریزی کی مزنده در باز دبی مرو لهیوی لگره تفکرین کو لبر هیلین فاشیزم به حزبنا لهوی دگرن تبلین سوسیالیست تبلین چپ تبلین جواکی لهوی دگرن در روزهای کردستان داوی هوی دیت لو ما حکم لبی دلی بدلی گران بجانی خوشی یعنی گوتن اب در دلی مروباهی لبی دلی میدهان جبری امنا یلن دلی مروباهی بسکنه اب بناسه جبر روزهای کردستان جبر ما گلیک بارین ما گران تر دکم جبوری جبو ما روزهای کردستان تنی شورش روزوانی نه شورش کردستانیه شورش آشن شورش مروانیه دشای آزادی و مبونی دا خالی کی و چرخنه را جبو ما همویان جبو روشلات ناوی درسی کی مروانیه جبو ما بقاسی کو ام بکردن بصدان سال هوی جوی روزهای کردستان جوی شورش ام بگیرن خودی هم درسین کو ام بکارن جي الهام بگرن هنا ام هن رخنداني بي بدن هنا هم جي شورشكي هين تمام نبوي هنا يعني شورشكا دبن إرشكا تاني إرشين سبو جواي كردستانيا إرشكي يعني جي أم سر كردستانيا بكشتي سبو شلاط نابين بكشتي ندني إرشكي سربازية جالي هزن داگتكر هزن هجمونيك دهمان دمدا لبیت دا شورشی که کودکاریه جبو ما همویان جبو گلان جبو همور رنگین جواکی یک کودکوازن به هر رجیان بکن میناکی کی وصایا جبوی شورش روزاوا برسی بکه کو ام چوا دخوازن جیان بکن برسی بکه کو ام لبرینه کی چوا یا جیان دابد شورش جن لروزهای کردستان دا نتنی جبو جنین کردستانی میناکی که نه هم دکارن ببیجن ام بخو وکی اکادمیا جنولوژی دما همو جیهانه هوالین ما دنوا اکادمیا جنولوژی دا کار دکن دبینن لهمو جواکین کراستی لآزادی دگرن لفورمی جواکی کی دموکراتیک دگرن روزهای کردستان شورش روزهای جبوان میناکی که جبري ام نتنيا آلي عسكري دا ام شورشك لبيدري دا بعسكري خو باراستينا لبيدري دا ميناكي كو خودي پاراديگمايكا ديموكراتيكا خودي پاراديگمايكا آزادي خوازا خودي پاراديگمايكا ايكولوجيا بقاسي كو ام بكاربن بحز نتنيا صدان صال بحزاران صال خودي خاصتي كي وصايا كو دكارين الهام جيوالي بكن جبويشي هرستنا شورش روزاوا الكلمة هر دقيقة هر ساعة هر روزا هرستنا بي شورش الكلمة هر تما ندني ام بجان امي بفارزن
راستی ام گرکه عقلك استراتيجيك يا كرد يا كردستاني يا مروباهي شوا وريا كشخصن شوا وريا باراستن ام جرك هر روش لسر خو بصدام جار ام بفكر ام شوا ببن خدي بي عقل استراتيجي اكاديميا خو عوابك اكاديميا سياسات اكاديميا جنان اكاديميا ايكولوجي ام شوا نفشل نو لاوروبا يكو جدايك دبن ام شوا برشين ام هيش بخن ام مازن بكن جوانك ام ببرسن جوات رشا روجاوات شيئا جرك راس درست دكسايتيا خودا دميجيا خودا درحي خودا دهيسكي خودا جرك هيز بكن ويفيد بينه ويفيش بكن ودوستن جالي كردستاني زيادة بكن جبوي أركي في جرام في أشياء مدايا يعني أب نرجع جبور روجاوات كردستان جبور روجاوات دماغنا بين أبيروش جري لاين ملوي دريا يجمعين ملوي دريا هوالين ملوي دريا بين بومباران دريا شهيد كبن بزندان دبر بر تهديد فتن سدارة دانا جرك عن هر رجوع بكن شورش جبوري جي السرنامي أكاديمية جيولوجي جاري كدن في روزبانية شورش روجاوا بشورش مروباني بشورش جن لو حموي عندكم لقالي كردستان اللي مروباني دكم قالك سباس گلک ساس کردن روزنامه‌گر نجیب قراردادی دکن هم دیوانه کردن باکوری کردستان شهر افغانستان و هنرمند هیلا داوید و ترجیح دست به استرالیا خوش بکه و اگر دیسان ایش دیوانه حاضر هم کوتن اکشتک تمام بکن مثلا خاطر نورن هوای دل مثلا امریکایی برش بکن ناجیز ما خاطر بکن شهر افغانستان گلک سپاس از خیراتنا و حمیه دفازم براستی شورش جبو ما شورش روزه که گلک فکرینه به تمام دنیا صدام سالا ملتی توی کرد حتی ناس کردن به برخوردانی شورش به صد سالا گلک کرد برخورد ایرو شورش روزه به جامعه جنای و یپگی ایرو 19 ترمه شورش روجاوا چی بود دسری دا از سلاوی کوی جه همی مالبانده شهیدا را دشینم شهیدا همی ببیرتینم ایرو دینداری وانا نکو به روژه دجی گره که ده شورش خودی در کبه ایرو روجاوا گاوه کی مازن آبیتیه لی روجلات هر روز کرده نکرد دما شب دست پی بکه وی لباکور جی همی گریلا دیساوی شب دست پی بکه جبروی ملت اوروپا گلی کرد گره که دشورش قدی در کردن و ایرو چو شورش روژه و پیروز کن به هیویا و چهار پرچه کردستان همی سینوری راکن روزه که وسا شورش کردستان ایجی پیروز بکن بیجی یه پجه بیجی یه پگه بیجی شورش روژه و سپاس کن سپاس کو من شهر افغانستان نه چتکی لگوتنی هوا لفظ زده بکن طبيعة جاري ديتر خيرا ما حميها غلط دكين هم مهمانك وآخرين راستي روحك باش في شغاي كردستاني او روح تشاون سر عرضي دا بيكاني طبي بي ساعات تجي او روح زندي دبي طبي شورش داوي نبيه وام حميجك جي 11 سال بحمي باشیه و خرابیه هم پیرم مشی و شورش هی دوامه سال و نیم چه گو قناغه که دست بگیریه تشتاش مره مهم جی یک جهت قناغه اگر به قناغه تجی هم بکار بن براستی گوری برجمندی خواه گوری تیکیلی خواه گوری سیاسته که کوئی رو رشلاتا ناوین دته مشاندن
اگر تام ام یکیتیا خوشی پیک بینن ام باوریا که مازن دانه اب قولا قاسی تحدیات هم بری گلی کرد هنه او قاسی جی برجواندی ما امیده در فکر بن مسوگر بکن جبو بیه جی دوام قچ بیر نکن می شورش سروکات یا ما سروکا بو ایرو ve pevajo de inisiyativa û de meşe eger Bakurê Kurdistanê ku îro qasiyan taqî bikin eger va heftî pîşame de va mehê pîşame de eger gavên yasayî qanûn guhartin hinekî têde çê bin tabi em baweriya kamazin dane gelê me li her çar parça Kurdistanê wê cêh de bikevin nava guhertinekî dîtir de ji ber çikû مسئله همیشوی داری دست بیدی که دولت ترکیه اگر با یاسای خود تنه اعتراف گلی کرد بگید باکوری کردستانه هر چند پارچه دیده جبو آشتیه جبو انتگراسیونه که کو هم نو باد کنه یه راحت بکنی جبو بیگی جی اوه پیواجوی نازکاتی به هم میزه بکنه هم نفکنه ده کل سر تبنه چواکی او بایریشتن چه گرن بلا ایریش ورن چه گرن هنه گیریش هنه برسه ورد داریم هنه گیریش هنه تو قد بودار شینوش جبو بیکیشین یا مهم وقت همو حواله مشی آنین زمان یا شمره هری گیری یا گیتیامه جبو بیکیشین قاسم بکار بد نوا جواب دیده ام یا گیتیاما پیش بخینن او با حقوق گلی کر مسوکت کرد جبو بیکیشین جاره که دیتر خیرات نوا دکیم پروگرام مدجی و جاری هنرمند ما هر چهار پارچه کردستانش برای یکی ولی طوعی دلخواسی و آوازی تحلیبین آفا به شاهی آقا و پروگرام مرا چکر همشون هنرمند پارشی سیاستمدار پارشی جواک پارشی دشن این سر چهار جورشا نزده تیمه و همیش کا پیروز بید جناب سپاس نهانی مشتق نبیدید کرم محافظه سپاس لام بس یادوری کی زور پیروز هاته یادم لم یاد پیروزا لسال 1991 لکاتی راپرینی هزی پیشمرگی باشوری کردستان و خلکی باشوری کردستان لكاتي أعزائي شاركة كوب من لكي هذه المرجي يجتين اجتماعي كنت ذكر الدجمن لكن رجال البحث قبل تعيشه سنة بعد لسلسلة كمي كركوب
تقيان لدجمنا كرت أو كأتا كوان بيني سام برلاو وزوزو شانازيم تيوان كرت براسي أو كأسي جزو بيروس كوت وزانيشم كبراسي جوسان الهجة جوسان قريبا وهموش من أكي سرشان معنا وكل إباريزي و بناوي آزادي كرد هنوصل بنغازي كي زورا ودا بكرج بو 25 هيلي رونا الشمية دا هاتو ومستعلي موصل دي بحث كرتو صار بقرا پیمانا لوزانه دوباره ته و روجه دا وش تبعي أوروبا كردستاني وده حاضر ببین ام بخاطر اونجی هاتو للوزانه ام به پارچگونه به پیمانه جن تشمرگه گریبای مزار جيد كمان مين يريش لسرقل المقردامة نهيدي ديكم كوامين روجي وهذا كاربن ببن برسبك وبتهامي بتهيماني شر مزارو قال اسباس بو هاتنا ور نهاجي هنرمند شنقول اصلان بهبال فرا وداود ديكم شر صحنة يا ور قال اسباس شكي كي كانوا جمهوري هذا هذا شيء لا ده باش سبب جا بيجي ده ليس كان تبع عادي تتعيق والله معاشي يعني طبعا هذه صحيح
أزياء تقول بكم يتشكل؟ أزياء تقول بكم يتشكل؟ نو. أزياء تنسب ظرفه. Thank you. Thank you. Proyectos.
همان اف ستران مجبور روجا نویسنده از بازم پیش ببرید ایران روجا تادار زرگی همان روجا به هزار شهید به هزار پهلوان هر یک همی هیجانه همو رو متامنه من سترانک لسر شهید فرماندار زیاد حلق نویسان دیست بخاطر موجه برا پهلوان جنگاوری شوری باز هر بوکی ریشی هر بازیان آفرین صداقی جنگاوری شوری باز هر بوکی ریشی هر بازیان آفرین صداقی دست بگیر چپ بگیر که جوراوی کردن دیرین دلون بجورانای کردستان دست بگیر چپ بگیر که جوراوی کردن
Gelek spas. Misafirler ve şanslı. gelek spas dikim. Çapkiki gelmiş bu hunermend Şengul Aslan. Hunermend Sabri davet dikim لسر صحنه. Derbo. Çapkiki gelmiş bu hunermend Sabri. Karalı.